le camp de Kisantu, là-bas le camp de Lunatra. Kisantu, il y a qui les vanga. Mbanza ngungu, yani mbanza nkutu mbanza ngungu, mbanza Kongo, mbanza mbata, mbanza lemba. Mbanza ngungu ntoto miaba Kongo. Kikongo twakelevo vanga kumbanza ngungu. Unuki aki mangala makotele kuna bakongo kikongo kyabatekele nima mangala bayandikira ifova. Kimpese ntoto miaba Kongo. Ba missionnaire protestant ba mvimba batunga école normale et épique Kimpese. Buna bana babo ba Kongo école primaire ka bakele vanga muzi territoire zao ni bakele kuza ku Kimpese. Na te bangala kuntandu kuiza longu ka ku Kimpese. Memu Kikongo bakele longu kilanga. Buna Kimpese kiko ntoto maba Kongo Kikongo makele vovanga. Bwavo lwe ku Kimpese sabe Kongo weti kukimona kiti kinani ka kitu kiri mangala bayandikira vova ndunda buzengi kare kuzaidi oko vo mu mazulu kanda la Kongo ikanda ntete mu Afrique centrale babu kanda dio yantete diandikira kola matata Nzambia mpungu ndinga Kikongo luveni beno ngongo eno manga bole tibanzira vous devez être dominé c'est tout. Kuluozi mtoto miaba Kongo kuluozi Kikongo tokelevo vanga wabulu enda kuluozi na tema fatama monsuno mangala ba Kongo ba ndiki vova. Qu'est-ce que vous croyez vous? On ne se moque pas de Dieu. Tata Nzambe luveni à Kikongo beno nikanda na tema Afrique centrale ba luveni ndinga luyambudi yo ndinga zanzenza ndinga pamba luyani kuna vovi. Qu'est-ce que vous croyez? Nkilo tibanza beno bana ndikitu kili jingamba bimantinu maboyi. Alors c'est normal que bavengi lui alikuki sasa kabiti kuluki pako parce que ngamba zabakanda makuntandu lwenda kulufu munzila ya kuangola ntoto myaba Kongo Kikongo twakelevo vanga unika kulufu Kiswahili kakotele kuna Kiswahili bayandi kivu kulufu wenda matadi Kikongo kina makefa matadi mkongianta makefa di tadi veut dire les pierres et en Israël makefa ça veut aussi dire les pierres. Luenda kumatadi Kikongo tokelevo vanga kumatadi bwabolo akumato no mangola beti fova banani ba Kongo est-ce que ben lukizeidi akapulona ben ke luzeidi okati ben ni banani ben ba Kongo